Om Swastiastu. Mimih Dewa Ratu, sagetan subarame. Pasti saya sabar ngecacang satu. Nah, sabar malu jani tiang lakar satu. Tiang lah satu ada melah pesan. Ane memuda pedando bake. Ken satu ane jani kerkautin. Ada ketuturan satu di alah se ane lingah. Ada telaga ane asri pesan. Ane madan telaga kumuda sare. Nek ning bunga tunjung ne warna-warni. Lan liu ada be ane hidup itu. Ada be jair, ada be lele, lan ada masih keyuyu nanging tua aukut. Nah, timpal-timpal, yang ini ada nama madan keyuyu. Iya, ada senawa. Ane madan keyuyu, tuh ane gepeng, ane ngelah kapet, yang di film SpongeBob madan. Tuan Krab. Nah, sedak di nanu teke ya ikedes cangak ke telagane ento. Apang tawang yan ikedes cangak ke ento masih keadanin kedes bake. Mencegan icangak di sisen telagane. Cok maka siap icangak marana puken bene gede-gede tur mokoh-mokoh. Kene dikenahne. Bah. Gede-gede saja bene ne. Turuk mokoh-mokoh saja. Hotel bener pose, kengkenang di kedayo, apang bakat benem kejang. Ditulan dan icangak ngeladayo nyaru-nyaru dadi pedandu. Icangak mepenganggo sarwa putih, meketu, mas lempang, lan mogo nitri. Icangak mesobong sadu sambil ngerkep. Liu pesan bene pas liwat di Arab neh nanging tusing runguange. Ada belelene ani mokoh bani makin laut memunyi kene. Woi congok, tumen cai kalem, biasanya cai ngurusin dini. Mesahut lantas icangak sambil memunyi ban-ban. Cening, be ajak mekejang. Suat mento cening semanang saya teken bapa. Bapa suat memati-mati, be buka cening. Bapa sudah ngelarang kedarman tadi pandita putus. Dan main-main melajah barang-barang ngajak bapa. Mare ningah munyen cangake gitu. Belele ane mokoh ngauken di pacing-palen. Timpal mai paken di cangak no sebedah di dang guru. Lan mai raga barang-barang melajah sarang hidup pedando. Mekejang lantas bene pada makin icangak. Memunyi lantas bejaire ane keteng. Sugra atau beranda titian sarang skim ngajahang dewe. Mesahut lantas icangak. Nah ni yen keto idap ceninge lan mai melajah barang-barang ngajak bapa. Kewala keto cening tusing nadi alpaka guru. Nejani ning sebut pesanatin bapa ning. Apa mau nang keto? Bapa ka utus oleh ide betara nikaina nulungin anake buka cening. Bapa man pawisik kone yah lagane ne lakar nyat ning. Mare ningah munyen cangake buka kita mekejang bene pada jejah. Ada bene akut ada ngelapi anak taut memunyi kene. Aduh, mengkikin api pina icang. Aduh cenik, dicelakan ngali amah. Paling lah, ilaga mau kiset uli dini. Gitu, munyen belelene ada mokoh. Mengkikin carane. Ditu lantas belelene ada mokoh, ngide tulung tekean icangak. Ratu pedanda, tulungin jetiang. Mangda presida megingsek saking pelagane puniki. Mare ningah munyen bene ko gitu cek kendali kena icangak. Jani kena dayo cai makejang. Jani icang lakar mokah amah be. Mas aut lantas icangak. Nah ning
Yen keto idap caninge lan mai dap dabang. Nyen lakar si malu kisidang bapa. Ditu lantas mekejang bene megarang nage kisidang si malu. Dodo tiang dubunan. Keto munyen belelene ane moko. Seng misi pelintat jok toto do belelene ane moko teken icanga laut toya keberang si malu. Peleh dong bunyi pite itu. Kokok. Nah, kemarin bunyinya Icanga ngeberang Beneto ke gunungin. Di gunung itu ada batu lempeh, ditu ya Icanga mencegan. Suban ke ditu jak amaho Beneto teken Icanga. Sake walet tulang-tulang neh ditu kaca kangen teken Icanga. Tugas Icanga ngaba Beneto anti kilan mata girang. Hai tak sange. Buen mana neh? Buen Icanga ke telaga kumud sari. Mencegat Icanga di sisen telagane laut metakon. Ning nyen jani lakar gantina kisidang bapa. Ya tu beranda tiang. Mara ada be memunyi kita. Cok tu Beneto teken Icanga laut keberangan nuju batu lepehe. Biar bunyi putih. Kokok. Nah, sagetan suba nekat di batu lempehe. Cek amao Beneto kan Icanga. Nah, kelisen satu suba telah bene di telagane amao teken Icanga. Icanga kemula beburan kelewat lobeng. Nu betak basang neh, nu masih kelah lakan ngalih be di telaga kemuda sari. Melipetan Icanga ke telaga kemuda sari. Ditu ada iyu aukut, metakon lantas iyu. Ratu penanda, malah pidan ratu jaging isiran titiang. Besaut lantas Icanga. Jani subading kanten ceningin. Kewala keto, kerana bapa tu sing idang nyata cening, kangwang cening ngoyong di bawang bapane. Cening ngelah kapet, dini di bawang bapane ngelanting. Lan mai ning menek ke bawang bapane. Ngenggalang lantas iyu menek ke bangne Icanga. Ngelanting nyapit bangne Icanga. Keberang lantas iyu teken Icanga nuju batu lempehe. Kokok. Nah, sabetan suba nekat di luar batu lempehe. Tolihan iyu kebetan. Cok, maka siap iyu marana puken tulang-tulang bene mekacakan. Kene dikanane. Marah, kena daya Icanga. Icanga suba mencegat di sisin batu lempehe. Cok kerasa nyapit bangne Icanga teken iyu sahen memunyi bang ras. Canga, suat mantat cai membog-bogen Icang suba nawang daya corat aine. Cai suba ngamat di balik-balik sama kejang. Jani balikang Icang ke telaga kumuda sare. Yenseng pegat bang caine. Mesahot lantas Icanga sambil ngejar takut bangne pegat. Aduh Yuyu. Jadi barengan balikang Icang ke telaga kumuda sare. Tak kamu gisangan. Icang akan berkemar. Keberangan lantas iyu teken Icanga nuju telaga kumuda sare. Yuyu, tali, sebenarnya kan ditaga kepada Sarah. Enggalan tunang ibani, suat capek bang Icangi. Gitu munyana Icanga sambil ngeling nanang sakit. Canga, kerana cai suba ngamat timpali-pali cam kejang. Jani rasa yang kengken rasanya kebog-bogen. Gitu munyana Yuyu sahe nyapit pangne Icanga cancan ngerasang. Aduh Yuyu, Icang peleh, Icang ide peleh. Jok tu sing rungang ngemunyana Icanga teken iyu sahe nyapit bangne Icanga kadi begal. Icanga megeblok laut mati. Gitu ketuturan satu pedanda baka. Tetua satu anak ne iraga sing dadi nutin bikasne Icanga. Demen memati-mati, demen memogbogen timpal, serta ngulurin keloban utawi momo. Yan iraga mempelaksana buka gitu. Iraga lakar nemu sengkala. Kelungkong Semarapura, kirang langkung titiang nuna sinam pura. Om Santi Om.